Zifogaman tengo fie ole telinga ya le pulu. Jaulanga tanga loa male musika ale langoto band. Ole vivinga ole avamua isa fotu. Tomua tua ili tatu purkalambele fo ivanga ole afiafi fa maloa tu fa talofa. Fatu lima ma uwo folo fatu. Fa aftai malo fo ili toa ta. Malole ono sai, malole fatu toa ili fo yaso ua matua. Timunga matou malulu. Tau sile sile mai. Ia, wale ilo atulo ofumana ia maile eveni. Ia ona ole malulu fo yosio matou watunu. Nei au te roa, tau au na asiata. Ia, fifie fatinoma, fatili fo ile tatu tutua ile rivanga ole afiafi. Aso fraile aso valure masina okuso. Lua fe lua male lima e le folaunga mamalu asio tatu watunu. Le folaunga Samoa. Ia, o le folaunga e matangi tonga ina, o le folaunga fo e se e malu, e se e lilia, o le folaunga ia e le whaingo fie. Ia, o lea fo ili tua i ngā folaunga o loo whea ngai ma oe whaaftai i le tua. O lea ua tātou tu vai le si ui o le neiva yaso, tātou whasauni fo i. Ia, mo le, o lea sae o kamari, lea sae ngi la saungi. Ia, me la le maua le me vo i le leo le. O le tele na le whaatau i nā le nei a la mātou waso. O le ala pe ua ngalo i o le sao ta mā. Ia e whaatai ma whaamalo te whiawhia e whaatalofa, o lofa, whaafeiloa i le pa. Ia mawarunga o Samoa i ona tafa te tele, o wheala fo i le te maua mai ai le tātou purkalabe le reivanga o le whiawhi. Malo le folau, alo le langi e mamam le soifua manuia. E ilo tali tonunga, ia olo o ta o tutusa, whamunianga le tua, ia ilo soifua malo ainga, me se fo olo uola vai vai. Tātou tānga tasi, whamunianga lo tātou mateisili, e tufa ma whaasoa soa mai pea, i le aso, ma le aso. Pea upori te talo le li, nā te lau mai mea ai e te tau ma le aso. Lono winga, e le so nga au mai akele, e le wha laikikia, ai au mai lava e te tau ma le aso. Whaaftai e tuai mo folofa, ia mo wha maloa tuai de paia mawalunga o Samoa, ia ele dei fwoi vaenga o lea fiafi. O mai lau folonga. Ia taula vea ele fulu, mana tua mai o le sa mato i Amerika, o la se vela, vela fo i mawhana whana le tau, ia i Amerika le dei taimi. Ia ai fo i mai lai i le matua pāpā kuku i o le maru lusa o ilisiko inga. Ia tūlanga la le nai tati tau fiwa tau alo solo. Ia ai whai ama tau fongi le isu. Me la lea wha malulu atu Samoa, excuse me, pe a wha pe aloru tau vai mai wo tatale atu. Ioe. Ia pe aloru fo i tau va sila mai ia o ta mawhatu atu. Ia, wha malulu atu. Ia ile tūlanga fo i o iai ia. Awa akale sau fo i lai whai pokala me. Iu kou wha pe mai fo i la ia lea. Ia ai ona waruro fo i le tinao le aingan te ia. Awa o kou kalanga ngai whai. Ia ai le ai o tala vea le fulu. Ia o ifu e mwhai e tāua i mele o lou tāpena to atasi na oe. Awa fo e te o la whaalangolango tele i lou to o lua. Tāua mea whapenei. Awa langa o le sau o le mele o le mai. Ma le sau o le mea o le wha. E te le lopi o le sau o le ngau i le pō. O la tōna nei e. O mai ngia o antibiotics fo i lele langa wa o taula vea le furu. Ai, tu sai anale umina whaatali le fō mai. Wa lewa no tal. Ngai ka ngaka wunga mako kalkalangoa. Mai e, wo vai akua. Wa wawe ngaru roki. O wat. Se hau tau whai tala lesa. Ia, ai e tāua le whaima puipuia o e mai lau soifua malolo ina. O le wha tāua le nā. Ia, ana mafuanga fwoi la le nā awa alta le sau nei lai whaile tātou porkalame. Lono winga. Ia, koke su ea wha mai ia vai ngāru loa. Ia, ngāru loa ki ngāre a inga la le ua le u whea ua iai le ai. Ia, ai wo usaulava. Ia, o le maua le malosi. O le seki ia, pa wale me o le whaima kafe o le isu. Whaima mawhakua, whaima kale. Ia, tautua nā. Ina i mea ne ua tātou sa salu i Samoa whapea ora le tanki fiva le Samoa ai riro o le ua fiva tanki le mele ua i kako e tanki fiva Samoa e fiva tanki kako ngai New Zealand
Amalo atu I wo ma paanga mamae ali tau te yae ma le Blue Wave TV. O paanga I nei Aotearoa, o paanga I Samoa, o paanga I Ausitalia, Amerika, so se tafa e kanga o kangoku confirm mana nafi. Ai mo moli mai ana fa lana fa malo la ya pangi Japan. O vai tunga, o le tangata ma siona ainga. Fa pe pui. Ka fiolai. Se yo ka sefo I sa pangi se aso. Ai o e sila fiai. Le te le o le tūlanga wai ai le sa ilinga malo le tatu putunu. O I fo I tok te sila fiai. Ia mana tu fo ila tatu so tanga ma ya pangi ma sainga I lengi so kanga fou. Tan tu o le anga le kele mo afa sainga. Kele mo afa sainga I ya sa mo o no ingo so tanga whatever. Ai tati fa fitaita ita afa pe fo yo lete mai mo mai o lete sainga. Te mana tua Hong Kong, na matou malanga I Hong Kong 2 years ago, tatou por Kalamel Sports tala noa il te to fitu. Matou felo ha I Malesi ngai kanka Samoa. O lo ono no fo papa au I Hong Kong. Ia. Matou e kanka nga Mafika Wheeler Stadium. Alai no foi o I Hong Kong ma son ai nga son to lua ma fa malo atu. Ia, te loa sainga I o lai ai ele ngata I leo tatou students. Ia, perekangia e o fo ila isala elu isala elu tasile na tunu o la mo mitinga le na te fia o isala elu yo o fa fonga mai fo ila le tina le ainga la malanga ti America ya atonu te ufo me mo so fa pe mai e saulo ngalu isala elu fa longo mai pe wa fia lu isala se uma tatou tali tonunga I me olo tutupu le lalo langi me se foi le va isala elu la to ma Palestina ma isia tunu se ya ai o waia ya ona olo wa tali tonunga o peis mai lungo tuspa ia o le nu ole tu ole la na ya ai tau te leo ia I paule me la fa ka lo fa o ke fa ka lo fa ina yo tatou tangata o lai iwe e fa la fo I papa au ma fifio o ia tunu ia yeah, fa solo ai tatou Beltania. This is what I'm going to do. Afa pea mo ia ka ko alu me mo ia le ono ngofo I le pap to e medi mai fa me o le ki. Okay ro le ya, okay ro le la location ma me uma. Wa fa ngo ka ngo track ku o I me ro ke ia. Afa pea e no fo ia tunu u fo ia se asa e fa fonga mai o ka ua ku. Mai se tunu nei Samoa ese mai. Ma pe New Zealand, Amerika, Australia, Samoa, Hawaii. Ia, ai fa pe even por Pacifica. Se tunu se asa e fa longo me ka ua ku ala ke ngofo mo ia tu sa po e mission ale po e a onga o le lava po e mau paolo I fo po nga luenga. Meli mai tatu meli mai la ma prove mai po me so wakan menge. Ai wa pe fa pe la ke ngofo o nge yaf. Awale ai ku avai o I fausanga sa faka na ai vi nga ai ke ru fa mai siata o lo te I Kuwait le ai o te le te no ta ua tu pe ele no foi pu e mai ni tau family photos e prove mai so kanga vaku lunga pe ai fina ngalo ai e ta hua fa kai ko sa pa wana si va ngale la utango e vatu talo fa tu la utamo big ace le sa tele le mafuta mai o I California le vanga le fiafi le la ka ngoi va I lunga ma va to mani o wata e sia wo sa ma misiona fatasi o era masoi o la no formazione to lua I o sa Finland se uso fully masoi sa Finland o Iceland to e tango ai to e au te le misil por kala me male mai mo mai se uso te mi fo ma to ngaru lu e fo I ngaru nga tala ina I Filipina Philippines Bacolod mission ya te mila ne wo vai tunga la wa vai lu wa missiona le a so sa tasi le missiona le sa na Bacolod mission ai la vei ma ilo al te mila ne wo vai tu wa ese apa kolo ese ia ilo mission ai o si ya u ole a po si usole na ma talai
O e betele ai na matala noa. O la uai, is it Iceland? I'm not sure if it's Iceland or Finland. Po e mai ala haka ka malo ai. Ka o oko mai maronko o rua pālangi masila whanga urunga kiona. Naku, oh. Ai loa e rau ko o rua o eresi ai wha moka kamane. Mori fia ai wha moka kama. Ia wahalanga o re kama o re favorite ngā au ka la i Filipingo. Po Filipina, o le balut. Balut. Ia. Fia wa iso le au wha kau balut fo ie au ka wha kau ngangar wha moka kama i Filipingo. Ia, va ila ia ile alu ai ko ole fo amolia. O fa mo te tama la wa ia ile me ole tama i io e fo mkana ku ia e ro por ia o tatu la ngona umanga sa ia. Ia wa foi la aka kamar fo amo ya sa mo waleanga. O ole energy drink lenga, yes, ole energy food lenga. Ai tango e tau samile e nga fo ile mo e nga ia mo ele te fata pena fo i te alu Filipainga. Peke mission ngale po le lava pe te alu te tafao whatever reason e ke alu. Ole fo moka kama. It's an energy drink food ala to. Kamalanga ili kaunga over mare kolungi fo mo ke ile aso. Kamalanga mo kwa e empa fo ile mo kwa. Yes. Al tamana te mau lo ma lo sima te vaila savavali ngala inga ko vanula ka hoki lo kale lava e wala nga savavali tua mau me savavali e rungo maunga i foi lalo pa wala lo me ka ke mo ai ko kuru inga ma lo si singa fo mo ka kama ngali ai vai ke vai aru ai fo mo kama ngai sa mo so de ese e kukalele ya ya le na alo si iu ya le nga o ka ma fo nga sa ya but si o ya o au tala no doi o le wingo la tala lo fa malo so se sa mo so se tafa awa nga nei fa sala longa ya ka ke fai aku ngai ina ua amata na ia matou faasalalauga nei wai tate ata ia le toʻatele ina ua amata atu tatou porokalame nei ae ka faalogo ku isi foi au alii ma isi foi kagaka mai those are not real media. Ia wangi la wangi me le wai ai wale real media ngan le wai am kau fikuli mai lunga tau tai ai iyo la wa kau fikuli lunga lena foi o i tonua lena fata malai o ki karangoa kula vai Samoa o i tonua na fata malai le tomo fainga le HRPP ona fo na walto i no stui e fa old school le fainga o mea kama fo ile le kusikusi lalo yes e ta ua ale temile le ua sui le awala teknolosi fa pengei wa uma so ia sa fa ia lau kusi o nga lafo le fa ua le o lima fa mau e kusi o nga alu le farmedi o nga lafo la ia ka uma ia o e pe koru le fa le maso ia ko fa mai fo ile America a reply mai po ngi usila ia wa sau fo le processor nga o ka mor fa ua ka pungi masent wale o ko fa ia la nga me a ko ngua o lai fa ia o sia o le taimile nei wa ese le level le ka komingo ia o i tonu wa le mafua anga o le manu malo ma le malosi o le tule ino o le fast mai le lua filusu ma le tasi pa loko lua filu kasi from 2020 i le lua filu kasi aisea the power of social media yes manga kuai fa sa mai esko ingo tula e pa ia e fa sa mai kuila e pa ia le fast ngo lungo la ko ki vi Samoa mainstream media Samoa e fa sa ia mela le winga o loko ele international nga o loko ala wa ke ia wo mai la fu wa lo le manga ia la fu wa live wa fu wa lo ele ko ye le nga o le loko ai lo ala ko palo lai fai e fa sa la kuila e pa inga ai me i mai le la aulia le mali to me i mai lungo le social media yes fafkai le fakasa I will forever fafkai ai si fakasa e ui le fuatasi uma tari tonungo nisi ile fakasa anga ile fast ai eleva ai le fala o oto
o lo tou anga le lei. Leanga e manga kua pule ai le mangkua whaalai o. Wai pa wale o si vaenga locally sa ka kala la ko whaamalama. Ma fua isea, leanga i le pule a koe kuila e pa mea le whakasa. Ko koa ke le loko le kalesia. Wafu i le whaamoe le kalesia le malo. La e whaamoe o la tau tangata kerisiano e whai ngā taulanga, whai ngā sifuruai, whai ngā alofa, whai ngā me, whai ngā whaamaki o auma me whapena. E le arua rua o ka whaalongo aku, o na whaame alofa i lea e le whai ngā malo i ngā vai kaimi o re sifuru miliona mo le whakasaka i loi pen kupu ngā mea. Ai paure mea ngoka kele ngoka whaalongo ai e kele ai whai mea alofa e kalesia ke kele. E foi ka koriko me ko kisi o le kalesia skeriso lo poyo so ngatai mai se kalesia asofiku assembly a le wingo lo fa matalanga o le kai e advance ma le leilonga ma fau e me a ruarua iluma se ku e mangui ai le ku ma ka kala ia vangoa mo se atunu mana tu me foi la sunga la au le mali to e fa sa ko ku le pa maloko media le fast ai me i ka malo i runga social media. Ia me i runga. And who was behind that? Blue Wave. Yes. Blue Wave was behind that. Le kule inga o le online. Ia o inganga ko ngeki inga mawhai ai. O ngā saungoa mai le sunga la aulia mali e toa. Ma a mailo ngā whinga ngalo i le lalo langi o Samoa. O ngā uru makafo laula ia, ma o loto manganga. O na o mai whaakasi la ia. Ua iai me ka ua fast supporters. Wa ide mea ngā whaangau mai ai. Ai ngā whaangau mai de sokanga i lungo de social media. Ai e halu mea ngai lungo de social media. A maka road show Samoa. Ai wha mai so ngā tuila e pa. E le masangi Samoa na mea o mea na o mea papalangi. Wa ai. Ai ngalo ia. A whai kau ke fia manga ngā o kau ke wherelei whaakasi makangaka ia. We need to rub shoulder with the big boys. A ka kau kilo kau ke fia wherelei whaakasi le mauarunga la ua lele fo i whiki la kou ia. I lo la tau tamau a inga ma lo la tau tu risi ma tūlanga whapena. E le koe mō mia la ka kou ka marea. Ei oi. E le koe mō mia ka kou kwa inga maungu le peo peseri siau ka mare siau ke inga masangi ang o fia ilang pesenga. Iyo, e koe kako, e koe mo mia kako maungu pa umoa manga mea. O le ale maunu le mo mia kako. Se ako ai ako lele mai fiki o mako, o la o ako movie star. Ya yo la ko resort. Ma fa akau ma ako ingi vesi kongo fiki. Why can't we do that? Yeah. Alo ke karango ako ia i kama i moku i resort ma expensive island like o kongo fiki. E onele au milionea ma au bilionea mai Amerika. E le whai a fua. Ai mau ai ka mau ai ngā whiki. Ea. Le vanga ku ufuanga mua. Sa mua mo i hara ukara lau whaku. Le vanga ku ufua. Nu ulua. Ma nu tele. Langa o kako kama i moku ngā le ia le ai ngā. Ia wai le mwhai ngingo o whaku ia manono ma ai ngā tai langa o lai i tangata. Ngale mai mau ngai Ale moku o vingi ngale whafsanga i le upwhasa mo e whea ngai vingi makapanga. La ola anga sause movie star i ngai Usila ka mahaloa le si billion ngea le wai ngai Usila le whaia le Lord of the Ring. Ola le winga ola te tala. Anga hoku ka ngaka ngai ingi vesi ngā ko inga moku ave i le moku ngale or ka maho a inga mare so se kaimia e len na i le wa ala million ngea ngai sa mole rope len Lope kasi ale len se furu milionga. Vai. A o hila sa ila hifo aku fu ngiu. We need a leader. Eva ai mamau. A fo ilo ke fai ku so ala utala lea. E fai tu so o lava la upu lea. E le ma fai langor kala le si profesa. Yes. Profesa perkangi nga fai ra kala lea. Onga Oxford. Feir kala lenga masenga kong koutak. O ka ngaka maa kukua kulo wa. E sea ko e fia ingi ma fau ngore rumangai. Because ele e nyola ko rumangai. Yeah. Because there's no more future for them.
Paua, all they think of is the past. And all their conversation is the past. Why? Langa for it, they only have the past. But young ones, they plan and talk about the future. Why? Are ko ke vai mariu la ikiki ska mai kiki posi kanga ka mai oh he's got a big future ahead of him pa walu vai vai. Ai fi dia is past. Ele ke le se past langa foi la ikiki. So all his life and commitments nga ole alu iluma. Ora nga ska mai kai mia le nga pingi ye la au le mali to va fo ye le nga wanan le nga wala kur kampangi nga le nga ku sa mo. Lena ole va kasir va yaso 5 milionga. 5 milionga ka la sa mo. Vai nga mauangi nga me mo. Ai nga rua nga fa rua kwa va. Ai wa pulesa ke le friends afia me. Ngo lo ale I was in Samoa mele. Le anga ai loko risi au va nga le ko kongu I board tale ale official kulisi. Aka yang complain makanga kai le kele la ko share I farkari maro ke kele. Kanga ka mua yang complain. Ewe. Fa mai ele I ready sa mo o pulesa le mingskao kulisi sa yer ke minga. Awa umanga ro mingskao kulisi faile diori o isainga. Iva aya. La already mai sa mo. Beautiful is back. Vai. Umanga faile ka ko fa ala loa beautiful is back. Umar ko wiki la uka penga. Aru le faile sa ngari mai o. Ai fo ia kunga. Korosi pisi a ko fia me. Onga ua pulesa yang friends ya. You know. Ngo uma fa kala menge au isa mo. Mangko le nga mako miriki ngo fa kasi. Ke le fa information se mo. You know, e sa fo fia me fa yang pu e mako nga press release, press conference ye ke le nga fa sala lau publicly I fongor Pacifica. Fa ruanga pu e ku I le studio le kama studio le ku I screen ya. Fa ruanga pu e. So we know things. Yeah. O kere o karango aku la o fa aria ku nga ngi ma fau nga. We know things langa sa mai foi mama ku fa so. O le kele la o kanga kai nga kolosia le manguia le. O tangata ia I farkari maro ke kele fia ka ua ku. Wo pulesa le poar le mai la ko le I official kulisi. Pulesa ku ai mar mingiska. Ai ka wala ku ai fa ki di la ko ya fia me. Kele your friends of fia me. Lenga mafu nga korosi ke ia le wa haru fu fa mai le nga ole posingi ser fa nga o la o tato e su e la va se me fai ma excuse ke ia le o fa ye fu nga me e fa mai langa wa pisingi si arfesili la ola wa umanga fai deal wa kokongi ku pe a sainga milion ele fai ngo fiele le agreements le nga alu ka coming ska fai ale wa umanga alu le mingiska e anga le makanga ruenga ku si manga ya wo ko fa manga ku mele o ia anga le makanga ruenga he should know everything mal preparation ngaru fai o already we are ready to receive le umalanga ai foi mai what if fie me langa fo wo so fa ye fo ku le anga le au fo ku le anga le u fa le ko ngoi me kalia lo makua ai manga o ko cancel if I fenga cancel fa ka fie milionga kanga ka ole wa yo la sa ungi o mai o ingale nga fo mai loa si le nga fo mai loa si kampangi le fa kopi e lau ke look after inga umanga me langa fo wale se fakku makanga ruenga ku disi ai fa fonga mai ke ro foi la sir fier CEO le wa in trouble mai se CEO ke ro la nga sir fier me ya le ngi fakku ka nga kaya nga yai mafua la nga wa complain le au fai farkari maro ke kele ai le alo lo fai ngai pisingisi laiki mangai motel laiki mangai farkari maro laiki a wa pulesa au kama ke kele da vai la ka ko no meu kupu o me la na ele se ku ia I ka penga nga la au le mali to wa fia se furu ka usanga ngaru ka penga me ia a o ia le HRPP ya la ngo so o ai ku ia le makanga o ai le la awa foi la o down fall le sunga la au le mali ko pe anga ko cancel ku va ai le o mai ala o mangaru fai deals me anga ko tenso
cancel e fafa i le ulu uloa wa mele le ngau we ia fia me ia makua fafa le matanga i le ulu la au le mari ko i tio sia wa fo e momoku uma mai ia sai nganga momoku mai ia mangai so kanga me uma ia pengfiki ia si tu malo ma menga vai la ka ko ile meanga fa le nga la i ruanga o le mele ka u faalu penga fa samo mele ka u le lave i le alofa falanginga ia nga lave le kokoa lave le mangingo le nga lenga fai meanga ai va ai la o ko Samoa wa sa Samoa le taimi na tau no ua tuai le malanga mua le va ke wo fa so aku o nga va ngoa kakala o le ka ke ka mo fai e fe so ngia ku si o ka ku ave makau la i lau pa loka ile kai o lo ke le se lu manga i manguia e ongo maua mai ai langa kai inga malanga fa ko farainga awa kau ke vese kanga o le alu e moe i le melea awa kau ke vese kanga ka le alu e pe siki i le melea awa kau ke vese kanga o le fainga fa ngongo ma storytelling le mele la alu e fai kele le kai mi o le a mai kong fiki i mai o le kingo no kau ke le mo mia avere kai engalue when kuila epa I believe one was in his own prime time ma losir ko inga or kai mi nga ia yes ele fa le nga inga longa kula mai luas furu mon kup kausanga ai o iro kari kongunga o longa fa inga le nga ia that's it wa uma inga kaput saulesi kangaka la aulis time will come e uma fo ilong kaimi yes la auli this is his time e fo the time will come e uma fo i de kaimi o sunga la auli mali to maybe o ele kele au kala ya la auli mali ko who knows le ropo o ele sinex e oi alo winga la na le fa tu la utala ina o tau nu la va a ye Samoa lenga mako yai uma oh my good boy le whaakalinga lenga whaakari e whako a fo marku rupu lenga whai le awa i mauta Samoa mea uma lava pasi whai ka whaonga o e rola ukala peia se mea ua lewa kusa ole melea ua sili yakua ngai lo se kape nganga lenga ku e palafu an makanga ruenga o kurisi ngakai yes ke lo ua sili yakua le welcoming lenga whai i mauta Samoa ngai lo se palafu nga palafu kele nga ku e kape ngai office o kurisi da vaenga yanga ki nga loko po lava tu lo ila to ele ya fia fu le mta pula a ole ma ngai ole welcoming for the first time nga over ayai ua matua isiku wea le au whakau ula for the first time nga over ai le makeki makua mama a kuar kelo le whaipula mama a kuar kelo le mango le mori yeah ole ngiu la kouia ai le kai la ngonga ka nga kai ai tulo le ko ele la ngonga fia me ele la longa kuila e pa ele la longa le anga yo la ko lava o langa ele ise e vai o makiva la io la to lava o langa ele ise e vai o se fa ka ungiu o la ua lava o langa ele ise e vai o se fa ka vai salo io la ua lava o langa ele ise e vai o se fa ka ula la nga ya la ngale ya lo fa o ke ofo o ko ye ko pisingi si fa ka ula fa ka ngiu me uma fa pena a sa ko mangwia mai i kai me lenga ka ngu o kuai nga ye ka ko va lele ya nga ko e makuasa sa ku pe ngi le ya lu kai mingi kasi nga ku pe ngi le ropo o ku se fa ki o ka se kasi fa ka ula mo so oi po se kasi o fa ka ngiu if I were you vote more fast le over awange ise ekia o ko wi fa ka nga ku fa nga ku pe awangi se ki ai oko o fa longo atu I fale ula li poki mai isi ala ku fa lo fai ku fa nga ku pe I de fongo fa vai fale ula la ko HRPP ya na o mana fa tu la utala ina tanga ia
tangata le fast la ua a fo ile kauanga mai sau la ele loa si fai pule o la ua kufa ai manga kupe a kupe o prokeki wa kufa kupe sen mai listanga te ule video le mea o le kaavali ngai afe inga fong fa vai ele lo bo maua kala o la kufa ai le kala fai ko i mai kufa ma fai ko re kua fa ula I'm watching ioi awo uma fa kula ufo kwa ngai ko inga mangai mafinga ia so kai mai pu elelei le fa inga la ku penga maua pu elelei ma or fonga fa vai ma me ngai sa wai ai awa vai ka ko ka alo le anga le u fa ngir kai mi fa ka u baloka e fa ngai ku per milionga polo keki ale fast le o ma fa le anga solo fa u tatu fa so vele manga ye yo le fa fa ka fa u ka ko ru vanga le la tatu tu le le to ai tu no ya godfather ma fa so ai e tau te le marolonga na nai fa si silanga la vai na pa u mena nafi so I just have the first two fa mo le Ryan o nai fa si silanga ye sa pa u me te u mena nafi o le tama fa nau ali tu malo nga e maunga numero lua ia i le pa ia male mamalu ma walunga so tu malo nga e maunga numero lua i le fio sa pesta malo tu ma pu mali mai faliva ma upu ia te oile matautu i tupu mai ai maise o ana tama whanau olo o au mau ia malala i sini au se talia whapea e fia whaia se tātou whanotanga i le aso ua tā ua ilalo aso iwa au kuso no ingora stone nei tārs furu tai au no whanga ua tā ua ilunga Free Lloyd Street Warrington. Ia e taua awa fo ia se tapenanga o se whaboeboe ia mo si o tau sui ia o le sunga fo ila of so swani ia o lo i Samoa ia se wa muli fasi toma ia so tai numera sunga ia le pulu taulanga tanga loa ia ma tofa ia tia soti ia i numera ua ta ua ilunga to vatu tatu fasi silanga lea fa mo tama fana umanga i maunga numero lue sini a fiompa pa au sini Australia a so tona nei le tal se furu le tai au address wa ta uelunga ia fa ye se to failo inga taua wa se fa ta penaina ia o se sai nga se le di po se fa mo so ni ia fa mo o le tatu sui Samoa o le tatu fa se silanga lea mai Tacoma fast a inga meeting al falinga talofa lava e le ava mare whaalo alo tele le pa ia male mamalu o si o tātou watino o lo o pāpā au ia mano whai i Washington Tacoma wa e nei se wha moe o le ata talaina le lala fau o le ainga fast i Tacoma wow ele ma i li Washington eri o le tātou whono o le a whaia i le aso wharaile lono wingo le aso a taiao o i lea i vaso fau sifuru mare lima au kuso lua whirusu mare lima i le itu la e se furumare lua i le toru i le afiafi. Ona ua fesilingia mai pe aisea e le whai ai se ainga fast o Tacoma o le wha moe ina ia sa ili ai tofi mo le tātou ainga fast i Tacoma. Wha mole tātou awai i le aso i le anga le lei o le atua. Seinia le fionga ia le maru au kuso sue to wha bauli dali la ulu te vanga ia e me se foi o Asiata Mara Sele ia to e whaafonga lelei mai tātou tā hua le whaasisilanga le mo Tacoma tua Seattle ia o le sipito le Tacoma i Washingtone ia e whaafengo fie foi mo o tau le tau sāwa vari mamao ai mei e tau sāwa vari ai leo le awhaia le tau whaamoe o le nofuanga o le lua tolu o lua South Alaska Street Tacoma, Washington. O le address na ua pa uona tu atu ilunga tātou whalinga. Lua tolu o lua South Alaska Street, Tacoma, Washington. Ia, o le male isi tātou whasisilanga o le birthday. O isor kiki a misi a kiau. O le tātou asoifua leo le atuanga o le lima sumare iwa tausanga o le tausala, o le tuafine, po le wharetua. Ia Linda Mackenzie o Utah ia o le wharetua fo i se usa mua au sā tui ma seve Bert Mackenzie
tato ranger le masani na ilunga fo tato Pokalame se to loma fo se sia so tau te fa soa o si ona fale tua le atoanga o le lima suma le iva tu sanga ia ile so fa muri te le tua se isa ukot fa da ilunga Pokalame ia ona fa ile usu tu le pesio le asfa now happy birthday to you DSS fale tua Linda Magenzi from Asiata and le atawa and tauta yae here in New Zealand. Yeah, alofa anga fo'i. And happy birthday, Mom. Love always from me, your honey, bunny, and your lovely kids and grandkids. 6 kids, 12 grandkids. Yeah, mruiro asai foa. Tatu malolonga. Fo'i mai. Fa filo ai sunga le atau runga tatu Pokalame ne vanga fiafi. SMI. Manuel haturu o lo fea fio ai au kilani li usila e tausa i fia di la eisa moa mo so se whaatasina. E ala I alo ala no ese wa mitia fu whapea la ei mo tamaita I mawhanau. E jasi lava le while o loa I au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Colton Drive. Out of a tono la vole warehouse Marquette Town I le Malai Valley. Le e Veni Pacific New Zealand. Le quick freight o se au nanga vave to e whaatuatuaina a wale la foina o la container po o so se whaamori e wa inga I Samoa. Whaafasautai wa au I le o iwa tolu iwa tasi lima iwa tolu tasi po le ovaru se lau fitu iwa lima tolu fitu walu. Le quick freight au nanga vave to e whaamari e lotu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Jamie lo watile ua Joy fitu minuto njara li July 5 I le tautua wha ua wal Blue Wave TV ma le Pokalame o le tauta ia I le nei vaenga fui o le afi. Whawhira iatu Godfather sunga le ataua munu fui I runga o le Pokalame ia whamaruru atu. Ya, ui ai rofi suki mai ai wala pa ia ufer ka fa lau lor eving eva ye li fa ya ro fu eving ka ro malu ma ge ro fu eving yo kilo e mako fa nga ba o ka ngole kana lo o fu le eving fa o fu ye skavo si ka o filo ya so le mako ke ia le sa o para langi nga ngoma ya ho po me ba ko le o fu le e liwa lo ya fali lo lingo e vengi mo le po e vengi kusi le kamera lo kapu e ho ngai ngoma ko po akai a mai mai chama ya me se la temi wa lunga yo tauta ya e tato fa lawi lo to a telefo yo tato wo ma pa anga malanga mai America ma Australia nga wakwa o fa ka le vengi po e mai sen mai yata mai yata ya le fa ka ya e vengi o ngol lango le tato company. Ja, me la o ke le ka wai if si di ka pa ka foro. O fe la mo mo. Pa me fa la yo le po ho le eveni. Yeah. Hopefully o lai mo online. Yeah.
mo la ko fo lo fi yes la fai fo na fatau online so sto inga e lei so inga skaili e fa la ko skaili nga le pe e ka skaili fa hawaii na ima manuna ma na ia fo ina le langole ole e veni pasifika ma fa la sia nga itulanga ele na o tatu manu fa Samoa ye mo ye fo ye la le na tonua i faitanga matulanga o mo fa pena ya wona ngalona e fo le veni fa so fa taunga ia e mai ro waso ni likir ala so o ko pe fa ngolongo le road show live ya al sap ya fa pena fo ya road show le al finge le japipi ya mai road show aka ko la fa keminge o le pa ma sale panga le pa sale la panga wa ya ile road show le fast le time le nei ya mo le afionga ya tupua tupa ya sa tupa Yohane ka ko sui fa na mai sale panga ma sui fo nga ke longa ka malo ya ma tu mai tasire nei nu o le va na papa ma ile tau tu ino se sui tau va ma tu e pai tau sanga wa tea wa fa ya kwa ngo ko inga fa ile me ya fa ya ke le yo si ko ola ila sa ngo va mo si ke lo si tu lo fa fonga la tu ke le si ngo fa ya ko inga i e man tu le si wale na le na to fa le tonu ya si sui fo ile sta motula le causa que le pa inga ren ke ngi wa sa wa ba skama ai to fa so alang kamba fo ile le fa so aru ka nga su ia a ver court kula nga mga su ko ai sa fa ma vai mai le ko va ta to ia to le pa la fule ngo to nga proki te milan dei la tari malo ia le pa ma sa le panga ia tele upu matala me se fo il to tele ta to wo tau concern ile sa nga le mu o le sunga la au del mali to me ta to fast a wona ngalo ya auto o le sunga la au le mali to o le pa mar sa le panga uliuli o le ngalo ya auto tato o le tupua o le politiu atoa ia sunga la au le mali to so ka ilo fo isi ngu yen ka miro mai ai pe tu sama ai nga o le sunga le au le mali to na itu tonu le pa mar sa le panga so o lo malu a me o ngunge lo ke longa ele fa fe ngi si funga o lai sui ma lo si o le fast maka ka pa lo ka le fast a pe ka fa fe le fa lo la ko fo dinga lungo fa lo ye fa ngi na to la ma ka kunga i le pa e tu sa uma le ata wele se la u la fa to fa inga e ku sa uma le pa fa le la tai o fa le ula o marie ma le tele o isinu tu sa uma e tino ya e sau ai leo ya ko o ke fa mo o la ko ye ka fa fe o lo mo ko la ko fingar foi para ko le fast wa pe fo ko le o nge marceli cha pipi de vola pe ka fa fe ai ke vaya ko le cha pipi ko ke lo la ko ngai fo ka mo ya ele para ko ka mo ki ai fa ka fo la mo ia ka mo ama ia ka mo ki ba ko ai le para ko ka mo ki pe o fa la ko ke le ka mo o le si na me le o fai nei le to tele a si le sila nei o le to tele o isi sui o le HRPP o isi fo inga sui le ke le inga o la to pawa inga upu fai ngu ya se fa kula la ukala wo o mai te au le fa tala o stasio forfolanga o le o fai e sui o sa fata o fe sa fa kale wa ia le fionga ya tu ya o i po sa fa como mo ya sa como po sa kalua ya sa como po sa no la ko sa fa como mo le wa ia no sa kalua ka mo fo se so ya sa fa talua wa mana tu fo o sa fa mo mo le ya ile ana so so ni melita tu sa fa como mo nga ye ya le ana ele ya runa ye ku ya nga la nga la ye la ko su ile cha pipi no sa fa kalua sa fa talua le alu nei tau var fu ia sa fa talua o le winga la fa mtalanga o mai te au fa tala a le fionga ya tuia o fa ia nga ise tasio
Pea ona ainga po. Ia. Ai ua ia Sa mautinoa. Ai ua ia mautinoa pe ua ngai loa lai lango fast. A ua ia lama mea na pi ta ora tau whaafefe whanua. Ia. Wa ave isi ave. A ua ngai ngalo. A ko word fast. A ua ngai ngalo. O whangua ngai ko ke ngofo yo o whangua. O le mea fole le ka o ngasi la fia le ka kai o. E lei ma se loa la paloka. Ma ele fosi si la ele fosi me la ilo fue e le sui la paloka ma ka la inga la paloka. E la ngelo al fue e ka la fo ma pisa fue la paloka. Na tonua. E mana tua, toi fo ila le tatara noanga le mele tsau noai. Pe vela le road show le fai mele pa. I am telling you, wa li wa tol to telo le pa. Ia. Ta te ia sale panga ia langa o sale panga ia kwa fasta ia ma sisi nu wala nga pia ngai la vei mai. Le pa sale panga ma ufanga. E lo ma ufanga. Ia te ula ia. A te to foka sala le pa a to sila tu nei. Mei pia sia e vai ko inga ka pa o sa fa i mai. Ai se a onisi ono le manu nga i tonu le vano no fo tonu le nu. Onisi ai ono le fa fe ko inga pulenga ia ma me fa pea. Ai a o le taimo le palota kamanga e mua e kisir fast. Ia ma ko le leia e fange le pale de ke leo le 2 miliona le wa ba ko le fast mo le kumalo le. Mai ele fange ba ko ele chapipi po ku le pa le famnganga le. Ole so ye ka uia ka un palo ka mar poko palo ka fofo ki kilo le 2 miliona le la ba ku o inga ye mangu ye mai ku malo am che kolu wa 2 miliona ole matua ma ole o i fo ole ala to sila tonu wai i fa mangu yanga ka kaunga mau lo la tonu ia walanga ole tau te fa so fo ye fo ina ni sio wa inga taranga fa le pa e fo yo so tanga i sale panga. Ole ko akele o kanga kai karango mai. Ia ku so me ala fai e fa mai o me fai to ina ya lato. Nga ole kaimi ya o saunginga fa nga paloka. Ma kaimi le mang malo ai. Ma la ku le ku nga ku wa isi fa mai nga fa la ku lo ku lo dia vai lima. Vai me fa a. Ona fai lo le to nga shout fo nga le makwala la war pia to lo le a. Ona me nga la kere nga fai o. Ia vai me fa ai le ise numa ngai manguia mo wa umale tu lo na umar faswa vai po mala mai ka ya le lu le ma se ko nga inga fa uma ina ma lo sir namia ma lo response ia ai fa mo me na tere na fai na uma wa ma lo la ku lo dia vai lima pe la ku lo dia ale a lava a pe yo le ku fanga fo ile le me ayor krisi masi nga lava kan ma lo krisi masi nga uma ke va ngai le soa vai le ale pa so le fa pai ka o manga fa ia le fori ngam bai wo fia ka usanga le fa soa vai le la va ku for le fast ia le fa ngol soa vai le ila lo la le ole fa ka ku ngam le la ko ngam ka mo le ku malo a sila nei le ata wala ta o lai mo so tanga awalanga karuanga ku lai mai tu la epa ia muri ane fatu ata iloa ina o sau fai ai ono wa pe o kafi e foi dai ongo fasko ka a le lo binga la tala awana pa wa ono sua fana ta iloa nga le pa tu la epa a ia lo pesori ai ia maria le ngoi ia alu la ia fo poporo na awelua ia wala fo ko fakia lofa a o le pa lava ia ele leva tele no ta ilo fo ia ne yoti na yoti fau o lo vinga la tala e fo nei mai lo tatou va ia tu pe o tau anga inga ia ko inga ingisi o ngu ai o kailo ia inga ngu pe o mangui ai e fo yo na so tanga fa fanga loa po masinga inga i fa vau ai le fa kai re wala fanga loa ile ia yangi me o fa ia fanga loa ever since o le mafuanga la tala le utu faiatu le atawa wa silsila tu nei o sunga la auria mari ko alangi makai mangi ngafai ko kiki umai ku maro yang ka biro bai savai alu ma ata tu tala noi savai e a maka ko ile mo au ia pe a maka foi sa lolonga alu atu fa sale le anga alu atu o farma tautu
ia yo nga so kanga nga le io swafa fo fa mo kauloa arua ku isa foku o le lavea fa solo aku nga isa singa ia le wosi la fia uma ko kele ka amilo i vai singango saua nga i le ala kau asiaka ta ko vai ka ko ia saua nga i palauli ia kele nga fa kele i le salu maswafa fa penge i wa salu ai fa ia sau ku mua ala olangi ainga yuli i a moyo ngo i fale fa maleano o le pa fale la kai o fale ali o mukia kele i ku pai lalo vai maunga i le kongo le ango o le ana le wingo la fa metalanga le o ki fa ya ku ngele atawa pa le mia no la audi onga karikari le ku malo yo o manguia ma me uma kakala no ele fa pe o fa tu a me fa pitoi manu ya tas ai ole yo ko ilo la so songi na ngor kele or ko kama fa nga kele so song we ole a fai o uma me na tu te na ye pe la o vai le sa ngoi ngai pa le fa ya kai mo kule fa sa o inga ia solo lei el pro ke ki mo manguia i ku malo ole we ka o for kelo so for o la uli mo le ma fangi ma malu fo ku ya ma ka o fo ya ku le pa pa o nga fai kio inga so for la uli el mali ko ai or ka le fo ye uma si ma malu mai si pa ia ma so fa ka o ku pe fo ringa mai mo ku ma ko inga i ka ngaka ma so fa la fa so fa inga sila mai sila li atu ia ese mai kulo wa le la auli le mari ko ia sua fala wa lunga o le ku hu sua fa ko o la pa le la auli eu queria fa ya ko so la asiaka o le ku mua o le pule yuli o ko o ku ya ku ai ka ku ye angai lupe makasila ngangai le ngoa yo nga mausua o fa lo longa ile ainga kawa kupua mai kuai i sale panga ia o le suri o le porkiu ako ai ale ngoa i kele fa mo ka uloa o le mo au kasi va ale ma kula peroka o loka mo kwa mungi mo so fa ke o tato vai tato ena no te fai atu ese a fanga ese fai nga de to tanga se auta lala ye le pal te mine se fai la utala no na sen mel tanga ya ule fa tala no nga na fai e petesa me foi le pe mapu mai petesa o lela o te mira fatal no nga le suile o faleta numero tasi ale aro le HPP o fomina tu lo le tupfia o papo taka ele le safi fia wa le tele ma i karia molo ngo i loma tele mai lo tele tele ma san tele o winga la tala o vai ku fakar karangonga ua matua i aru walua i le whainga o le la auri le mali e toa. Ua au mai la le tua i ngā tala noa, fo i le whamai o le mea piko sirianga le anga o le whaonga o le ingo le atua ma whaonga o kuspa ia. E whai atua i tūlanga le sa o mangi whaasara launga le sa. O au lana ngei, o whai kāla, po le hala le mele le, po le hala le fat le la amai. Po fia le ira whamai, ia o le mea piko i leanga ale whai a si oiri o le mea piko sirianga leanga. O le o mai e o le sau, o la auli, e whaonga mai le fionga le atua, ma upu a whakuspa ia. E kau pungi mai ai whaasara launga se, o whapea wui. Po le hase whaasara launga ala auli wa ua whai wa o se. Ai sa unga. Ma ia, no vai atu le sila tau post na le supporters. Kusa supporter le complain. Pa mai. Ai o vai atu ngai le si post na le sila tau supporters al fast.
O post mai ai mai o la audio o tupu o la audio o le atua o la audio sisi ese o la audio le Io kala lava la sapore sa ko. o le winga o fa ko la kala o ke le iloa fa va senga le fe kau I singi o le ku ai nga kala ngoa ai a mai fa ka inga ai a mai o supporters which is ele ma fainga control le la audio even ya o e fa muinga o papu e ke le ma fainga controlling our co-supporters Yeah. ai le wa sa ngi ngo fa pe ai o se kala nga fai a o le rua ku ka ka o si o eti Lau kam. okay Leandro ma hola ma tua hatel le o fa sala longa se ma tau fa valea ma o fa pe ai sa le example o le ele no pasa fake page awa o te loa I ka ilo yai o ke le ilo a mo fo ese o tato screenshot mai nga sen mai la ia le maybe o se fake page walanga ai longa ma fainga fai ese kanga kasao Yeah. walanga o ya ka ko ma ka ko ai nga ka fe ko ai sedi I ku I la longa me wo you know what I mean what too much Yeah. Pose la ko va. o fa pero o ma fau se vai me wo ngai ko o le fau mu ngai a ver fa ngi ngor ku pufia fa kari kari ku ngianga me sau e mai ai sau mai su nga kala sau kasi la le maka kasi le fia I mo fi O leo fai wi le fa nge road show o le fast. Mal mai ka wa ku me mo nga ku sar bo kai afa ya e ku mo so le fa nge o le mo kwa fa ka wa ala va o kalia ko le HPP mar sa road show ya. Le ai ngi kali le o fa ya ku e mangi kali em fa e onga ko singa ngi pa loka mo paki e lua o ke ka pole o le ka la fo fa de ses fo le e fi va ya ku iska ko ku angai yeah a ke mi ke va ko struck ko la vale le ngumela e mo ele se ku angai ka ko o le a vele tu fatu la dala le a tawa e ben o fatu pawa le o le tactic le wo mai uma I le wo mai yesu ye tu ye fai mai na o le tau fa leanga o le tactic ka fa leanga le no fa ya tu sa o ai o le me le langa ngo fa ka la tu ai fo le wo fi fa ka la po pe nga ye se sa nga sunga la o le male ko nga sasi o fa nga ku spa ia ngai me ai sa nga pe la me le te sa no ton wai o ai o le a fia fa longo ngai ko inga me fa pengi o a fo ingi kali la ko ke kali mai ai le se me nga ka fa leanga yeah ia ngar ka fa leanga o le ala fo ina nga o le ingi ma fa nga le ingi manga ku le e kakala mai ia kuris ko inga runga fesidi le ai o le pakarua e po le kaia lua ia se inga pi e fa nga mai manga nga fo e fa fi fai ko e kuris ko inga fa mai a fa pela wa se o be sia so mai tangata fa mai a fa pela wa we o le wa mawala o le ia la ulima se la le mawa la ngal kola foi de se la kola mai ia a fa pena le la ma pension ala ma pele ngai foi male e pak o pakadua e por pakadua por kaya dua e upu fa ngar ko inga ne fa mai o le foi mai o le ala me ia e kaya dua me por pakadua ve vai nga ia o so mercado ku dai pa ia ala me ala kaya dua kaya ko o kai mo foi no fa longa ku le po fa se kala foi le pe falling mai le o mo kwa se lau pa senge longa iloa e malo le chapipi wa famele pa kala ku le po ngo fa longa fa per kala ia ko pa loka le chapipi wa ako a fa ia inga le chapipi e le msi so ko mo se kola e lo kala e fa campaign pa pe ole winga la na le uti fa yetu ai Samo wa para fa se vai yanga kadi ma yanga kadi ele tango le fa manino fa mana mala ma fa mai ya me ale ka ya rua ele ka ko pe ka ya lima o fa pe vai kalango ko ngwa ya le sa wele la ko pepe le kapasa le pepe a feria e ko inga kalango ai
Mole whamarulu atu I ai mai se fo ia le fionga ia fo muina. O se taimi wa u ta pa se fina ngalo le faipule o frata tasi ia manulele ua. Yeah. Te lo le amo statu fata no ngana verso fo. Se isu mai se fa mangingo langa ia mai se sa nga fo muinga fa mai. Inisio ai ngai le yo o ia se prokeki. Ma me uma ta je ia na vaenga se fio mai pele le faipule. Ai mo le tali atu I nei vaenga tau te mai fa mai o le fa nga le sofa o le tua e fa ia pila a worship pila a uli mana meu. E a tonua aioni ai au ni fika se fake page. Yeah. Ia po o se mea fa HRPP wala mar kele nga mea HRPP no fai. Wo mai polo faila mai fo ringa o nei tangata o le fast. E fa nga mai polo faila o kanga. Ai la fi mai ai tu. O vai ku dise so mo polo faila mai ma o maske yo dise. O vai ku. Wa senso no mai tu e tangata mai vai la page ngani. Na e ingo mai la ungi. Ala o vai ku ngola I masitene o dise. E ta lo fa ya. Fa mo ele tua ya o ele te tu na page. Por me vai e la fi e o ki fa fo se e ko ele o ilo. Ele o ilo a tu se si ai wa mari. Ya o Ale so mea a siaka sui uma ia kua ia leanga le fast ma fa pele o mo me fast. O sui fo nga sili o leanga. La menga le ko le ko ki so songi nga ia mo ngi me ka ia kai milia. Ele o ka fia ko mal mele. sa olele. E fakar kadi ele anga le ainga. Ala me ko ke ba ko lo le anga la ko lo le fonga ngi ko le fon fa vai fa pe vai si ainga si o misa le fa le ko po o ese paelo. Ai e fakar kali fo le inga ia le anga la prime. Ngome lo le complaint a fa pela ese fa pule o ngai ko ia le fast ko ia le anga pro keki. O fa pule singa nga le anga le fengo fa ese me ko ngoi kumalo. E o foi la elise o di pe na vetura utala le na fai tonu wala utala le tangata le o PPT Victor. Le sau mai I salolonga tulou. Le anga o le suile o le fast sai ko kongole o le prokeki. Ale o sau ngai waru run HRPP. Ale o sau ngai male ngwa yo le mau fa sala launga I le fa le kongol prokeki. O hai la ngai ke kuwa ia. Anga me sa fai. Fai lo tu fai. O le me foi na le ne fa sala longa, ma mau le kai mi e palo kai ko nga ka. Tangata tonu ane I le tupu ai le vevesi ma le leanga o mea. E le tau te tala sa o kai mi o fai le porokeki. La me ko leo mai a mai lunga maka mua vasaki. Yeah. La me na tau leo mai a mai lunga ma tulanga fa pena. Ale o fa karikari ia lau e ser me wa le fai pule. E ser me wa le rile wa o yele sa. Pisa sui ke fongo e ma tonu porokeki. Ole ki ole le prokeki le pa ulungo o kumalo I ngaro lue fakas. Ka ki e me porque ki la ko ia ma fai pule menga. A o ko le ye le ki ole le mele. A fie la makanga kange solo mua complain le. A fie e fai pule le japipi. Ole makwale anga kanga ma le feng so songi kongo kanga ye mo ko fu ka kama sianga me. So songi nga successful le project. Mai ola utala ria e walanga le matua I ko I sau wala HRPP ke mingi a tu lai mai makua ia ve ese e o fongo fa vai e o ngai kanga le ia matua I le fia ia mai ve ese me yo fongo fa vai kala ila nga me matulanga fa pena ala la comera fai a veces el fongo fa vai a veces le prokeki ala la come su yel mele. Ai foi le wingana le ute fai atu ai. O le nga saule li le lau mai de makiki va sala fai. O ia no vai to fai le tala le. Ma ko kaula mua le melo le ave fa mai ave ilalo mai mau ku pe ko kongi me o le singa fa tala no me fo vai tu. O ke ilo vai ku ngarga kala o kama o kula e pale a sole. Nga tala ma to fai lo inga I le tau mo fai ngo pising siang ka mo fai ngai ngo mai foi ka mo fai I le meo le Auckland Business Expo sei le fai foi Le kulepa le matafeo aropopo le Schaffhaus
le na tonu ha sa fausa sorry kera oi o fe ko so ai ma ko me nga fai nei nei na mana mai nei ar tanga tavo ala fisili ala foi le plan wa mo tanga tor so ma to papa sa tau ia si o ia o ke ilo vai ku nga sia merka o le aro paruka ia no ba ko le fa ka ngo mai sorry ai entai to le kanga apa la le mo fo ngi foi pising singi ale ka mo mo o la fisili ngo merka si le ka wa challenges Ole mo foi ngai ka ka leso. Yo O pe o yele nga o pisingisi o fe o fa yele pisingisi la so fe o ba ko kapungi ke pra mo kapungi. Paule me no luanga wan nei so tama isu nga no luanga na o tele me na bankrupting. Ya. E wa nga ka ngo mangi ngo sa mo te no lo fa ke ke. Na na to fa yet. Ole fa yingi usila bankrupting usila fa le ko usila ai o sa mo fa for langa. Langa o ku ma lo la. Ai la sa ukala o ke fai akua. Lenga o sa ka fo ile o paroka. Iwe, ile fenga palota na se ima vai atu. O la ia ke mi fo o male le mara kwa mo varas. Ya ranga na mo uma rola ia. Ia to li liu lo i set paitea. Ai nga fa kula ukala. O leo ke va ia ko la sa ya mako. Sorry. E fainga ka ke le o wainga ma io isa taua sa vauri ko e pulas ka funga ile sa ka fo nga sa wa ia va singa ngolua to le fainga ka ke le i se mos ka nga ka le fa le ko nguinga ia e ku sa mo fa me ko ia fa fengo ka ngoi ko pisingis fa fengo ka ngol ka ma ai ngo sa mo pe fa o le o le bankrupting usila fa ku fa fenga nga ku punga ko ngamia e wa ko fo la ngomba i container la ko malo ma me fa penga ale la mo la fe la ele se falo lo ko pungi o ka pungi me le sa i o tau nga o fo la nga male ngo yo ke lo me e na ta fa yatu au ko ke no let's have a real talk la nga la ko wo fo o me nga la fo la ya sa ka wa mfa sa ma papa sa ka wa le ai ingi si ko ke fisili mai ma ko le mo ke ngofo ma ka ngi usila ora fisili for nga lo ke fisili pe fa nga entai to le ka nga pe fa o le wa le o ngi ka ko lu inga ka nga fo i po wa o disi me foi le o ngo ngi fa nga wa le po wa me o kasi ngi me wa le foi ka ko ke le ia su ye fai me le o le anga ba mo palo ka wa kai mo lo ko fa nga pu le al popo ale sa ke ka kuile pa le sa ba la wa ngi ma fa ngi pisingisi e lo ba ngi fa nga la nga campaign fo le la unga ba yo o lo ba o ngi sa ai la ba la u fe le binga na le ta te fa tuai en nga fa yaku e finga kaya lo te tala no mama o mea le tutupu disa fact yes o lea ele e faya ele mea ele manguia faya e mea finga ka kele la o nga le kuku ma le olangi me le ingi a le la awa ku ngai Samoa mangkuor ke lo ngai ngai Samoa ke ro sa te wala ole to pong sa o mara mai fu sa ka wala ko iyo alo binga na le na te faya tura te tala a faya ele ma faya successful ngai how come if I for ngai Samoa a le faya successful ele o ngai o sia wo fo ule fo ma ko fai me o vai kulang sau le nga wa ia ko ia lang o kai mi campaign mo kai mi le o paroka ia ai o ke longa e ngai nga sau ngai ngo fa ko fai ele sa ia sa wa karangwa wa ka ia te ro fo ngai wa karangwa ka ma lo ai no tu pe chef ma tu pe mo tu pe fa o ngale mo men le fa mai ave ese meio fo fa vai o fisiri la ku lo wa male o ile ko kongi i meio fo fa vai o le ko kongi e kanga ka ri kumaro e fa fe nga ma wa nga ka ngi kupi ya o va nga ia ma te fa so atu ye o le tau au ili linga walanga e matua i o le o mala lava po le ase me fu e mai la lau fa funga ku ile sa o ani me mana na yo mai le sap ese mai le nga power o le kwa boring la ko yo la ngo banga e la ngo fia e le fa do ngo fia fa ngo yo o mi ska kupe ia no ki muia
O wa ya ko kalongola ke mbuia fa pe kasima afa pidionga ia ko pe fa le lola e kaminge emergency funds. Ia. O fitiri ke le lava. Afa pe ke le lo ko pe la ka kier kaminge. Ai same wo lenga sio ke me afa mai. Ai same wo le o kau pe ka so ko pe solo ale ke le wa le emergency funds le. En fa nga kami kongo ka fa nga o kaminge o le kenki fifa le funga le fifa la fiame kan fa nga ye alo so ngi for mai ke le ku pe la ye ko for mai le de kama a inga fo le wo ko pilionga le ke le al me singo wo fo wo project kamba wo faile protection plan fo le al minska ile lua o ko wo lu fu lima ka sanga ile mo o nga sa lo lang for sanga wa ko ngal paki kanga ale kala ngo luo fa ka ngo me kala ngo ye luo kusa o paki kanga ke leo o ngubela fo le ka wa a ngubela le fa ka luo ai longa ko me le paro ka fa ngi ale wo le foranga luo Sai no makua. Olla siellä ungar al kula fale vai unga al mafka kingara e di sema kai nga umalla unga kare fu eku mo dungalle le far ko si mai. Toina. E mai ka wa ku mama wa mi mo i lo la. Ole fa pulia o kama ainga ole fa mai la le ngango o kalafu o development fenga lenga o borrowing ole kal ko lu furi maka sanga lu male ele ku ka sangi ya la iwo o lo nga fikara kama usala wo fikar go inga apea la fasinga mo kere kur ke mingi ala ko ka miro fa de mai la ko la ko ka miro mai mo si pa ai fa kari ku me e ku pu mai de siri maka sanga ai pa como todo di fa ko paki ko ai lo la ngo ngai ko maka ko ru se furu magas Quando é que eu comprei a caca e paki joli? Eu fui nga ka mi ni wo ai ro ko yo ni. Nga pawala nga mele ngo piki nga manga ia. Ole fonga nga emergency funds po ko pe foi nge mo fare fa fosse. Kasi mo la fa pidionga. Al fisit ke le lava. La nga ke le ko pe le lo fanga. Ia. La nga fa lo e ko pe kongo malo ai le lo fanga. Ale fe o ki me kanga. Ole feo ki meka meki. Au gol vai ngai mengi. Eu vai foranga ya so yo Christmas. Nga uma ya ore Christmas ida la saungi. Are fai foranga ole fai Christmas uma. Agora esse meu foi mai Christmas ida la saungi. Kofu ko male fa vai. Mau ka ngolo ka mki. Paki. Ai ku sa ora fora. Ai fora ai lei mas kami ki ofisiri. Ai sa ora mo mai ngi ki si masingi. Ara wa ku fo mai. E mau to tanga lo e ka me fa umi me tanga lo le. Lo sa fa mai. Eu akure luo ko luo. Wo pa le fa pidio ka komele mai. Yo ku aru pak ka. Aufia, se ngu aja o fiere a pu ai ngare pu ma ngu o fiere ide kai vale fa pe ka ko mo mongol mo kwale le ya ngu bela mongo so la e ko la wori e mangi mia Uke ngalo la uria. Ko ele kankarango ele ko kilo pero kankarango fuma ele ko pero sa mo ako. Pakar gamaro. Misi akore di makau sangale. Pakar lu fuli makau sangale lumbale kalngoi. Eu nga não vai coisa aí fome, mas como ele vizinha.
E o kura ngā kai mi mako a pipiri eska mo mau. E ko o mako ko mo ka me ke le fanga o mai le kola le ale cha pipiri fangi. E o ko e wol fuli mo ka sanga o ma ka mo ki ka sanga kai mi. Ale fora so a eseli. Ya, malo sap. Ol mo kwa me o ki a me o ko ngai fai. E wala nga nana o ofisini ya kula nga nga esa no mai o esa e mai mo ia a. Chaka kaka fia vai o tu no HRPP le ai ma se me kasi o ka fia ia. Na ia o ka a tonu foi o ia ni me mana na ia. La tatara no le vai nga le wala nga pa war mele vi mai e fa vi mai e se uso ya si o edi. O le policy le a HRPP le la ave ese o mai le tau o le tax po le la fonga. Yeah. I kau o loa. Ska mai me nga me. E lo se me ke nga me. O le ale mai o le what's that o le aso nga ese nga kele o nga me. A le lengo me la ka nge. E ka ma fa le. O le o si kanga o loa ele ma fo e kongo samo. Ia. E ma fo ku fa fo. Mo e ka ko le ko ke longa. O kango fika ko sia so. E kango fe ku pusa mo sa mo ro ngi usi. Kango fi mo. Pa li la kala sa mo me lo pusa mo ngi. E control e ka anga me e fai wa fa ka inga fa pe fa sa la fuma mo. O pasia mo mo. E kango ro inga o ke le fai nga wa le me. E kango fa se me ia ka vai ia me ia ma mo yo ke fanga nga ma. Mangaro fa ma mo fa si ma mo fa pero okay. O ka wa ma mo nge se ra kala. Ku dai singa o su kala i lunga. Ko su kala i lunga ma mo. Ai ba ko foi da ko foi i lunga ko pele. Al ho se o la ko. O kula me le o sa mo. E de se fa se me. Ai o ke lo foi pe me renga oi i ka me. Ala o mengi o me mo sa mo. O me fanga e venga fanga mo sa mo. Lo que va ku pro que ki defengue dai fai la fumo. Ai oi i mo e va ku fafo. Arga. Oi si pipi. Oi ma mo. Ala fa fe ka ko me ko alo ka ko povi ka ko mele o. Ai oi ngai me. Ai eu fora pensing, que vai for pensing. Que no é como ka por pensing ngu si do pensing i samo. Ala foi oi. Ai oi. E kua ile fast. Ele ko ia afia mema. Mara ba. Ole sina me le uti fai atu ai. A sila nga ia ile alu le sa oi me le HRPP. Soli ele fa sanga ia afia mi. E fa sanga uma ia. La fa ko ia. Ola sa u fina ngalo sa mo. Ele fa sanga ia afia me e fa sanga ia la uri. Ai le pare mia se la huti. E kaunga ilo le nga fa nga afia me le fanga le fast ma ko le fast government ma fast party nga fa nga le pulo le fast o le fast government la o fie me ma nga va ele a fie fo la uri a wor ka wa fo le fast la ko yo wala nga e deng fa nga se va nga le pulo le fast Ole fai iPhone fai ngembe. E ding fai e la uri va nga fo fa fo nga samo. O do wingo pu fai ai o brain, o brain. O mafo fo la uri fai me. O mafo fo fie me malanga va nga ye se furu limba nga ko el kapinga. Yes. O inga le fa le ko me me. Ana ale feta te fai atu. Ole matua le make sense lava. Ole mele tau so le tuai. Ai se a lai o nga le su I kongu le maka o le ngiu ma o pe anga ia fia me. Le anga o le o kou sila ma mauti noa. E ia me ia o haru pa ingar fast. E ia me anga ka kangia mai ai le I oi fatasi o fina ngalo fia me. Ma me ia na fai ala auli. Ane mali e toa. O ingala ko ke sila fia ai. Ele ai inga makua kango lima le ro makua malanga o le fu te fai atu. Ya la fatunela te tala. O kala nga fai lau ngei le atau. Mato saufa mai ole fia me. Saufa ya ku ile anai. Saufa ya ku ya ui. Saufa mai ia fo le ngolo mtua le va ia le official le vai fa fo Samoa. Peseta.
pesta no mea si no mea sa fai pi ai ku mai anga fili tulo ko kongi ofisangi ki kako ko mai anga fili shem leo ruai tai mia le na fe mai ai fa to atula ia o le kele yo forfolanga fai rungo lau le o le kele yo forfolanga even le set up a ko kongi fia me turn to anga fili fai kala I want this set up le media kako samo me uma mato me ia tu le studio ngari ko ngale pu ela na fa tar no langa sa nga fo ile ale ave nga ia ko ko Pasifika ko fo mai la ia ko fai kala I o le ale wingo la tala o mea uma lava nga ia fola inga e o ia vango le outsource mai kako media ia nga so ange ku le campaign le nga o lo te fai atu tonua o ke le ioe ai peng fiki fo media nga re karia o ko ele fea me foi nga la ia o vai ku ngei inga o feika si awari ia ko ile fia sa mo observer TV1 mai si media sa mo inga o mo break ku runga ngei si fa ala wiloa kai mi or koviki le a o CEO ke mangkuan mele va ver complain na media sa mo alvisiri fen ko ia kai mi nga mo mi fast fa ala wiloa kai mi nga fen ko la fia ai mako kinga inga uma ku fa fongai ko fa amu mai fa mai lengi media mo yele unya dan ale ko live uma mai ya ko fa kai uma mai mato me fa ko fo ina la tara le ato lang for langa lo mo kuang fai ya anai was looking after everything yo ole online o uma for mai mo ke ku sa mo e pu el fu a me uma nga o nga le fia inga ngo lo ai na ona le fia le mele na tupu mai le lava mala audi sa mo ma me uma isi poloka uma lo mo so o le alanga le alinga fa yakula o fa soa mo karangoa ele ai se pawa la audi ma de ko meia ele ai o mea uma nga ye forfola inga le ma se meang ka ngu tanga fo inga la kuro isa mo ka fale yang kamaya le vai nga kongwa inga la ko sa fa I that's why o ke kari kongu mengi kong kilia ese ngai kangaka a ko kula I mai fast kilia uma ese kaka ye vai official parmia kilia ese aku iska ka fo kaka ye lele ngai me o era pa ma o nga winga lenga ko pulmere nga fai ala uli lenga fai le I minskai nga kuli lenga fai swimming sky nga kuli o nga winga nga le iloa kangaka pe fo dinga mai file mo o le makua tai kai ko al me so fo inga ngale fia mai ya usanga ngale fia mai me nga wa makanga ngo vange aku le mele le amio kong le mele o se imale awa o ye ngar karale o inga nga makai nga pounds o manga forfolanga nga faya mato vai karo kingu e musu kusa e manga o fia me e fa sanga pe ya kuila e parka kokui yes lewo fa so aku I meia di ko ingi me ko kau nga kia kusa e manga o fa sanga pe ya kuila e pa ai nga re kai mi ang fa sanga yanga ile se imale le fa yo le mi kong poroka lo metua ma mea poroka yo o meang fo me ku outsource mai manga ruenga matulanga uma ai fa ye deserve le blue wave sanga ruenga sala deserve le nga o lenki ngai ya ai aku kong enganga ka fa ya o ke fa so ar tala le ali atau I le fionga le pule ya nai you know le fa ka ko nga ruenga ka ko kana ngua le issue makulanga uma wa o te fa ya o le tele au tangata nei e kele o forfolanga fai mai anga onga kula ia me fa penga ya onga eli role or kangar kalai ya mo ya ela fo na ele te ya tau fier fa so ia po le afo I oi fo tangata fa le kongu mai makulanga wa fo le fai ongi me I so kanga ma me o se ka wonge ia nga onga fa di ia or me la nga ne so lo mo ku di le ia di Ora matua kwa Iron Fist ko Tato para loga se ka usia ki aku po uma mai le e ka po le pole aka ka roadshow le fai kwa se ka ko sia ki po mai
Toi foi mela ia fa ota to proclame ne fefi. SMI. Bole mamalu le hatu o lo fea fioa i au kila ni usila e tausa i dia di la e Samoa mo so se fa tasina. E ala I alo ala no ese ba mi tiafu fa pela e mo tamaita I mafana. E tasi lava le fele o loa I au kila ni e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse Marquette Town i le malai malele. Le e Veni Pacific New Zealand. Ali Julai ono tau tua fa wa Blue Wave TV mal proclame to te ya le ya tau o le failo mai le a fionga de komisino fainga palota le fionga tu e felolo ua siria Marcela wa fe Sela mo le lua le numera o Samoa ua mai a ona restala ma ua yoilo na taufi ma ua fa maunia mai foi ready ka ko lava matutoi ua silia atu male o va tu lunga pasene fa tu langa ina e te tau ona tato walo le palota le ia la ia inisi ia ai ia la solo ngona ile tu ko fo le le paloka snap election so se la mo le lua le lope wa ko se la mo le lima le por que mi fa ko le ko pongel fe lo paloka wa ko se la mo le lima mo lava mo ko koe pe fofua o le whainga paroka whakupekope. Wa langa leo o kere o ongo masinga leo o mai luma whainga paroka. Ia ke aula ia o se mele le kere lea whawhakai fo ila kungu ma lako sangsangi fungi e le skala. Ia masoi kaka ngā ku wafo le skala. Ko paula mele laka ko ngā loi ai. Ole make sure awange e ingi mea pio e ali mai kongar kai mire. Ai mas ele foi o leva ngalo ba ko foi lá o ele para ka ro pe será su fico a fel au le scala a ko que se fu wa fe ka ele kaunga le scala wow wa ka foi o tapola ka fa lua ka feoki ka lenga pa de lai fafo ka lenga e que aula eu ka la fe nga le ar ngumela le pa fo la fa penga ele kero ka nga fa penga Sova, na wingo la tala le stala va nei wai ele se matu to lo so tanga va la tama le fionga kom sino fainga palota. Peita io va nga ye va ye tuai matulanga elana fo ia tulai. O lo so longa le me uma. Ma o le o lana fo le tali mai nga issues ye fa ali le temi nei. Ai mai se fo I le o sui ka va ave sui ka va fisilingia tulanga I fasasa fa la wilom tulanga fa pena ai au ta ia le vai nga le fainga palota o le mea mua le masalo salo ai fainga wakea o le mea le uma moya ai fa ko a ko ia e mai le songa fu o ye swinga me ka o sleep over me vai ficar como que sleep over por sleep out Ole haso sia mai so fina ngalo name. Ngala ko pun menga ko komsinga le ngai momu. O ia fa kamala. O ke longa ele fa ko fa kamala komsinga le ngai mai le kaunga moya mai wai lo mai e Samoa. Le leanga nga me moya parok. O ke foi de ko fa ko wor ko fa wo kaunga se fofuanga komsinga menga. O te ngona wa matua I on top pa le fionga komsinga le tulanga le. Ma e te tau fo ona serious le ona sirsila to alava I le vaenga le mai se le fionga komsino finga balota mi to ofisa o le fai so o yo ka ko le mea a ska ko kama ia ku ua se vaenga se la wa fengi ngi paloka ma tu nu ni usila fai tau miliona ai o mai le ngi me moya sauli va Amerika uma po le ale umi o le au inga iai
e uma inga uma ia pau a le o malo pipo e uma ko fa mo moi paroka ai pau foi o paroka e mo moi aku ai uma ai fe ala mai do weekend pe kupu pe whakangau Whakangau. paro o fengi road show o leo o e fa uma me ngai fa o fa uma le lei a fengi me wo fa mai wa ka longa o leo mai lo e loka mai lo la u mo lia lo la oli fa mai aku le pa loka wa kaunga loka loka kula epa mafia me they would do anything e ka ofi ele veo lauli mar parmia o le mela nga wa laki wa i ka ko singa le le ye mai o maka o fo yo ko ule la no ko singa malanga ka inga ma ko le foi ku ko kasi ko singa me ka ni ka o ko singa ya e ku ko kasi la fa yo o lo ye le no ka ga lo ngale mai ka o le anga va ai o ka fa ga lo ngai ngala ngale anga ka fa ga lo o le anga ko singa le ngai mo ya mare ai sa langa sui kom singa ya iyo ai fa kaila wa ve fo menga ma me ole la ka ko maka ku inga la banga yo inga ale fa nge department le ele fa pela ka ki kilo masei aka ko ki do nga lo nga mai aman nga lo nga mi ko ngule la fa e te taulava ona matua i live lelei o ai lava ofisa fa sala lau nai wa yai ma ya me se fo live vale ofisa fa nga paro kaya ofisa fa nga paro ta va tu fa tu tuanga mai te taulava ona matua live uma lava finalize uma results uma awangi ko yengi ngai me o fai kaunga mua ma fai kaunga ronga lua ma fai kaunga ronga kolu ma ai a fai kaunga nga fai uma la skola fai uma se pe au inga kulo pe au inga re tulanga iai sau uma ya la ia ma kaunga e lua su ia paki e kaungole e ngalo fa kasmo komiki ele fa pela ko pure ngalo nga ai ka kau o ngai ai ka kau ngai ni moli mau winga ia ka pule fai ia me mere fai ia ka o sem kwa sa winga o le ka kilo mai inga ia wangi fa le kongu mesime inga ia mo kwa sao le fenga paro ko le ma sao se results o le result e fa mli ngo mai lo ko ka pe malo le chapipi pe malo le sap ai sa on fa maungi fai ole me o te loa le fato fala inga atu ye felolo o ke lo vo i wale la va vo e ku ye felolo ia le fa fonga i me o kala ma upu e lau manu ia i mo fa ululu ngom kanga ruenga le fa maungi le sa mala ko kanga wa e pengo fa yaku wala ki ngei le fio mai o ku ye felolo i le komisinga o fenga paroka o fai ngofie vai lá o fai ama fa mangingo mai me na le transparent le transparent o me o le upu le fa nga so o ku le pa o le fa ma ku o fai me o fa di dito anga le se e mai ngai ya ku ya felolo le ile kanga ruenga le e tau te leva ai atu e transparent ni me na o nga sa wa singa me I te siringia punga mai runga kom singa fainga paroka pe mai sanga fa la wiloa sanga release ka o mai le me fa ilo mai a ole tele o me sa ka ko sa wa marikele makua kele lo pesa ko singa le misio ye nga me po la nga me sa fa yenga o le leanga o le misio sa e kaiminga kan ka ko lo umma ko ale kule ja pipi ele I kau mai kaua ngai lo umma ko ale kule ja pipi o me fanga le ka fai ki kilo ko singa le ngi o kere mai kaunga se me ko ai po fe ko ngule ko ai wi so le menga kaua la ku sa o har kom singa ya ku sa o longa lo na to fing long ko fing mai na ole fast food e ma fai o nga kula I mai ko e fa fo isa o ar marusi angor ko ole makanga ruenga dia por official dia fa fo isa o ai mesa ye mo mango fo le sa ye mo fongo ole fo fe kala isa ye e official ala ga sa o isa ye mo ai mango o ku le pare nga face swing ngi e ka kau fo ila ia ja u ya la fo fa fonga to ala fio nga ku e firo a ka ko awili lia ngi ka ka yang fa le kongu top jobs ya fa le kongu mai o nga u fa por kikia ma wo forever ya o I loa por kikia vai la ile wo so ngi le wo sa ngi ya pia
li le o kia Graham o feanga ia le fea or fa isa ia o feanga ia le fia mama o feanga ia le fa mai o ia ku le ama ale HRPP ma fu anga musa kalfali ma fu anga ko ngwale anga musu wai aisa ia ki sa mo mo ko sira fia sa ia ke ki ngofo fo le mo ki ngofo ma ki sa makala lava le farfongo le ngo feku nga mori mau mai le singia le kia fe ko lofi solo le official fa nga o le fongo ko kongo le farfongo ka yaure o ke inga o savali ya ku le wala o savali ya ku ile fe ko lofi lo e kusi mai ngo nga ko kongo sign fa nga sorry it's close la ala kongo yes sa ile le la fa nga le ngo feku sa mo po fele ke le ka fa le it's a fact pule a pengo vaku o kele pole I tanga tai fai mai o ka fale anga ri ya langa foi ta truth e ki nga ya o ko le mea mongi o le mea mongi saka ka nga ro ka kala le fale fongo e do se fale fongo along ka mamarong kinga e le fose mea la ku ai foi a ko le fo fa fisi ku lo le ya ese nei ma se o ia sai ai se a le anga lango mo nga le fa ku le dia wa ngofo fa por kiki longa ko finga o ia ole faila ukusi au ngi paro ka isis ana over la va ia mron ko rua mron ainga pe o ma ko se nga fa nga ko nga ka ia mai mau kai mi waste of time ole pen fa ma ngi me pe pole par mengele nga su ela o makila na singa me vai ole ia afia I me or kula fongo ai pe fa ka longa I vai le filosofia or par meng o ai fia kari ko mu ia ko palafu o ai fia kari ko mu ia ko palafu le winga nga le tu fa toi e ma fuanga o vatuar me le ya tawa le nga o ke la ngonga ele manga o ku ya velolo masionga ko o lua masianga fa nga o maronga ainga e la pera fa pese ko inga kai inga e uma e manga ku o le ase me manga ku ai o ya samo o fa maongi le nga pe marolo tu loa le ungor paloka pe uma ele kaulau o fa mo ngor fast ia fai mar fa maongi le fai ngor paloka pa wawa e ke lenga me nga siringa lenga e karngo ile se fefia o fanga o me sa ngo fo mai le o le misio o me langa I lo ele kula fongo a lau e o fai a mau ale mau o le leanga la menga fai le linga le langa pe pesi lo le panga paloka le supa senge se fupa senge langa ngal kolo inga la kula fongo ai fa bango ale mele nga fa le kongwa o solo fa nga o me e fa kong fiki ka le fa maung ka le amio kong ai mese le loke me al malo le na tonu ale tati fa ya toila tala ko inga ngai e ko e revisit sa o sa nga adi oleng fa yang ngafi aua ngai fa sa o ka mangai e ka kau a ku lai mai le fa nga ma lord fast ko e revisit o ma me nga fa ya uri la ngore upunga mongia la ia pingi ola ukala e mori mau uma are ye ma ko fa pule le ngura I mai ma ku ai sa ko kongu ai ma o fraseu la ngore me ku ngare ye se ma ko pa election nga fa ese mea ole tencha nga ole lau ko nga me fa pengi lai lor me kong fa mai it's okay ale pisa ole me nga ko mai aru ya ale kangi se sia oi ia mai ale kangi mama ele ai o ke lo vai kula e mawai o ke va ku ke la ke me ke va ku le nga ia komisinga le electro act langa kuspa ia le ke va foi le fa sa mai nga kangi me vesi mai ngai o ngo le nga I kanga kai ile ke fonga ile ilanga ba o le skala ngole sui mole sui a me se fa ma ngole sui mole sui la ke va kula ile ya a foi mana ia e o foi no fa tali pole sana sa no nga ya falla kai ya ka chonga be a foi le winga na la tala da o fa tali po le atonu fa ka o ko sa o mai ya ko singa fa nga paroka e sori kula fo na ele ka ka un fa nga me eu vai tato la o manga mai ka mano no ai le anga e ia le ko inga fa o lo aka fo ile le mar ko inga pule nga fa e o ko mar ko inga ma fo ile fa pe ko ke le pule mai le ko fa male o ko inga me nga le kure mai
Ka si ka komo se whainga paro ka lelei. O ngau ka komo se komisinga whainga paro ka lelei. O le mana ia na, le ai ma se me o vava ia tunga e lape lapea mai whapea mai e moanga e mea maka, e mumu. E ai, na ia ma se, paua le me sofa, lai ka o kokongu are sa ar komisinga o whainga paro. E tu sai. O fea ai ka oko i ai wha moe moe. O la ua lea tala e whaiso. O fea o le aka oko i ai. Pau wale mea ia manga kua aku ia whenolo Stanley. I longa wha maongi. Malanga ofisa. Ma la whangaru. Ma la whangaru. Ia wai. Le whaira poko la whangaru nga wha maongi. Langa le wha maongi la kopule. Ia langa. A whaila le winga ngā o lakakala. Awa o la utala lea. Po o aia o le me whaingau ki ofo i ngei whaururunga o makanga ruenga. Se vanga ngā haere o makanga ruenga o leo komisinga lea makua obviousa le whaaiku au. Kua obviosa le whaaiku au HRPP o kakare o longu. Nan o whaiatu le obvious. Ale o aku sa moa o aku le ungari i nguku leanga le i auskari e singi. Le ai masanga mea o whaia iai. O ngā le kuwha koi a sa moa makua HRPP ya le koi ngā komisinga whapea. Ele o le matua matanga e pala le maa ai le pala le kala ke le le se ko komisinga yelu ke le a voi lo ke fa koi a le mela le na fatu la utala po le mela le nga kau fa au fu ai a pala kwa se fa nga malo o ma fu a voi le nga ku ro fa nga malo ku kudi pe a fa o se fa o se ko nga e retaliate pa nga e against ya ai a e ngo fo sa o ma fa ila nga ruenga se po le ve sur por kiki e o akua e fa awa war ko au wanga ma fo sia langa e fa ia o me kong fa e a kan kala fa ia ai ko ki kila to a tele me tanga ruenga lai ai ole lave e le oni tangata o mia ni tofi tau tatala kusa le mere ma kaga ruenga o leo kusa o lai ko a kele o ngai leo a papa fa ia nga kala a papa le fia kau kala ai fefe se o le monga lo e mo fefe wanga o me ngala kopu e me foi le ke o skamo Samuel le Samuel le foi pui e son ke inga songa longa ne fiu kamaron ko finge le ngale kaile ai fa ruang le nga wone fa me wone ka kare le sire o leo ke nga le sui komsi mai won e ke koe se ya lo ya Samuel ma pa ko mai kai i ma go kuri ro e mara ngol ka sanga le kengi wa vai ka ko ya i me o faini a vai ta to le fa fe le anga le winga foi la le ni to fa tu le atawa o te loa e mama o ma fau ma fa ko fala inga ale komisinga finga paroka le uma enga ai kau dia makarango inga fa pe longa suafa ongi fai unga fai ai ke lo o ngi me umara vai ma fo mai feeling ale la ka ko fe ngi paro ka fa ngi e ka kau o nga ma fo ku i fai pule umar fa mau a loko il au minska ma au sui minska a loko il palimia o nga o lola ile ka yom ka o fa nga CEOs mo kom singo ko fa nga malo ai a maka ko fai pule le palo al menga ile ka e ka o nga ko fi fa le fai pule le la po se fai pule fa maungi ale fa maungi wala nga disqualify le na tonua o le o ke fiaka o le mali o yo awori ia me sa pe wo taman tu ni tanga tale le sa fa lo ku ser fongo ola se ingo sia o langa menga fa ai o fa pe ai o la fia e ale la usa ha ne sa weru ma vela e pe o la ka mo e pe fa ka ronga i vai awori ia me ia ai te tau ona matua a fia o le foinga ia me o Paul o foinga me kula fongo fo ie nga umanga pasia e va ku ese kopi ese kopi o ia le anga le ia le ia ka e ka kaunga su le fo ina mea le fa mai foi la audi e kai me e ku fa mai la ko kopi nga la ve la ka umanga ka ko e photo printing nga va fo ko manga sa mo le mai le print photocopy o ringa le to ve wa ma fa so sa mo o fa ta pena nga mo le sa uni atu sa mo le finga balota e ia ilo utari tonunga ele fionga komsina ka penga makua ka penga le e o foi la le taimi
e live ai matulanga o tatu fale palota e foi lo utal tonunga li atawa o isi ku malo ye ka ilua ka ikoru fast year ke mingi au fasa vali le e awa ino o atual time le palota o to e fase tuanga lunis ia o ka kongo ele o o le winga na le fatula utala e taua ai ke ngoe e se wo e muri ai meio o roso ye fai ke ngoe belanga langa kalanga e kusa lava pe lua fast e o le ka umeli ko malo fa mai e malo ko ka va fast la ko o fa sorry e a ko ke fai el mega wa ka ke le lo fa mai le mo ya mo e o ai isi ko malo e ka vai fast e mo ki ngola vai malo al fast ya wanga asem anga se mangaku a ke longa o lo ye fo ile ko fa ile fa nge ka ko paki o wangi ka ko ku se va mo e ongo sao mai ai se ya waya o a u te mana o to e fo ia ile policy sa o ale na sa wa one man tasia ya o ke au e fo e pole a malea e vai lua inga paruka e vai lua inga ya fa ka inga la a fa pe nei ole kumalo nge ole la koro la palo ka ungo se la se kumalo la ko palo ka lo la palo ka ungo se la sauro inga kasi le pipi kasi le sap kasi le kuko kasi ai lua fast vale la ko scenario nga kasi le pipi kasi le sap kasi le kuko kasi ai lua ia fast ai nga le ungo se la lo la palo ai kango ngira fai le vai nga ele kai make sense la nga ko nga me fa penga e ka fe ko wai au foi ngeo ka ko se kia la nga se ko fa kwala kala le ka ko e fa maro si au fast au one yo tato setia au foi ni o tato fa moe ile ku ai nga calculations foi le fa moe ya ku la e pa mai paro kan kengi ai mai o au foi ni o ka ko fai ke le numbers no numbers is good porque lo kan ngofa por kiki ai ora ukala le fa moe ile ku ma ku loko ile ku le anga ka ke le fai nga in numbers le men ka ko sa wel paro ko ro firu kasi nga ka ko ku i anga pongi nga ka ko ku i ka kalo sa ku ile ku iyo no bi nga le fa ko ukala ka ko foi al melen ka ka ngolisias a lu mal fast kasi ka ke promoting e fai ka wole ono mi nga le no mi ko nga ngo fa ko ukala wa a shaula ko inga scenario nga ole lua pe ko ru ia fast ai kasi le pipi kasi sap lua mai foi nga ka foi ku ko kasi ai awe fiku ku malo e lua isu ia fast ai kasi li ku malo e kolu fiku ku malo e lua sui ai kasi li ku malo e kolu sui vai lá ka ko balu ku sera ku si ku balu ku malo e wala vai ku malo ngai makule e pe foi ka ko puti leila wa leila ma ga yara vanua ave mari ku ngai fai ka ko ku ngai ale makala ka ko e pena ta na pena ta fayatu ya e kaua si ore fai ka numbers nga fai ka numbers mari ko ingostui ala kana le ngo fa ku ya le atau el pokalam okay lo le lo afiru kasi nga rely ya ku la pa yang numbers anga le se mar fai numbers ar ko inga nga lo ye le fai e numbers vai na fa ko ore me ola nga mistake nga ke lo fai go fai kala le I think even God ele believe ku le pa fa ko ila lo nga nampas nga foi ele yang o kamaro ele yang o ngame ke le fa mo le ku mo foi ila nga fa ka apel par mengi ola ya ru ku mar fafi mo for HRPP nga ru ku mo ko e pa le nga ele ngo foi so kala le
Langa ngasa o nganga fa ngau mai fa ku ile ko sa mo kasi fa tua ile ku e kasi ai sa mo so or ka ko wala nga fa ngumela or ka ko fa ngumela or fa ku ile ku ai e ka fo yo nga fa mar poko langa fa mar ku pa ia awangi e ver sa or ko nga mai le ia awa fo inge e ver fa pe mai o fast or sa or ko nga se ki ai la ia o ka ko malu or kai kai ai awangi ngalo e ngaru e mai le nga o le ku i mafau ka ko mar ku i ngo me ka nga ia me le anga pongi e sa musunga se me la musu le no la nga fa penga ke lo never ever le lua fe wa ai le sui o sko ingo o stui wa sui le approach why I think wa humble ka malo wa fa ko il fa ma wala loinga o nga olonga mentality nga sa ia ile paro kan ke ngai why will I break wa ko non ma fo nga tipin sai jo la ma fo la mira la ngo ka war fo ya samo ke le ko ele ya samo fa fiku pa vai nei fa su fiku ngo fo ai o fa ka apple par mengi la HRPP nga le fa vai nga li nga ko wa ma fia mele fero wa ile lo ko un professor ai pa vai mon ko no le mon ko lang kala nga fa ya bara siri in mo ko ngoe e fa ko fa mai le ka fa pa ki fa mai ia ma Washington lo ke e ta ua i o tatou whamanatu. Ta ua i o tatou whamanatu. E toe whafangu ma toe avatu i au tafa. O le vaenga whaupufai. Ai maise ai ku malo i e koru. Mai ku malo i e lua. Ia avea le whakaika inga o sa nganga lua. Mai le kausanga le ngake. Ai le paloka nke ngei. Ia whai le ngā. Ma moli o le ava e wha maramala mai sa varinga le la whaingi. O le ale mea ngai ai, kolu sui o le fast. Lua sui o le HRPP. Ia mara sui kuko kasi. Saua, whako a sao ai arangar ka muwhai ngā mauloro kāwika. Mai le leva o kausanga o ka muwhai. Whato a sao ai ina ua wha le tonu le game plan. Ai a fa popo fa kasi pa roka nga maua e fa rongo Ivan fata Ryan ma fata mefo e sili mamau sili mamau ma foi sia le nga ua vai ko ruinga o nga ua le ka ko game plan. So to me we try it, we failed that ngofo nga ase mangu kasi nga ngofo ma ki ngoa o reka o ko ya mari au ka ka kamale mele makauri foi le foi pese ku le pa maroli cha pipi ngol ngumela anga was piliki onga was piliki le foi inga ai ku fa kasinga ngumela le pese ku le pa maroli cha pipi on me foi langa ile anga ka ko le kero ka ngumela ele mo ngfo ya mo okay akon ya o le porkalame na neva ngar viafi ta wadu ngaju le porkalame matia tu ile le fa moe o le tofa le o le tu ya la vea la folasa ina le Manhattan ke do la u kumur ke miringi ala se mete a fe ne fia fitatu o so ani fa moe si foi pule na nganga i fo maunga mua right if you have that la vea that one. So o le fa mo le taimi le nei le amata le talo ono la fto amata ia so ani e fo fa mo a wa le fionga le fe pule malanga mi mal tofa ya la veli o fa tau malama e ne vanga la fia fi Manhattan Dominion Road Eva Fatasi Dominion Road ma Roscoe ia so ile mala so tayao ia e fa mo o le tofa va i malaya asiata tafu Sarilanga o misala wa epsen as kama Ryan le the other one right there you go ya le so tayao e fa mo le ya e fa ina ile Otara Music Art Center mai le sumartasi le Otara ya la me free market ya le na tonua o malong fa kausa singa au ti songa tau mafatele wala ngai fa tau mafatanga i fa mo to fa ba malaya tavui tafu sa le vao tasio sui
e lua aisu i le fast mai sa tupa itea. Ia, ona whaasoro leo nisi ta notices whamole fundraising. Yeah, there you go. Wana i ngalo whamole foi o alipata i tupa i lunga ala fionga ya taufua, Edmund, etimani taufua. O ila, o lea Sofia leo ke vavaya, that's a 16th. So that's Saturday next week, Ryan. Yeah, leo te whamana tupa if we can have the one for this weekend. So we do, yeah, there you go. El tatou fundraising le tai au nei ngalo, tama whanau o palau li tolu. Ia, o le whamoe mo le fionga e lupotea Tony. Ia, lea iei le barbecue lea, i le aso a tai au ina le oats. Le oats. I o tau. O tau, iwa le tai au anga i le lima i le fiafi. Ia, o leisi fundraising lea, yes, mo Melipone. Melipone au sitalia, ia, e tau olatu, mo le sui o samatau ma fale la tai. Ia, teli ai Christian au sange, ia, awana i ngalo le whamoe lea. Ia, e sua tumatala au toi o tau nai Melipone address le na o ta ulunga, Banksia, Carden, Broad Meadows. I le aso toa nai, no le aso tai au malifitu le fiafi suma lua i le vailuanga le po. O le sifo isiva lea whasara le anga tonu, mo le fionga le fongafitalai, ali i te umaspau, ia o Melipone la foi. Ia Banksia Community Hall. O le aso valu la lea. No, wingo na nei, this is tonight. Ia, tonight lea mo o ia i Melipone au tai au la, le fai el whamoe mo le to fai a tele ai. Ia, na ua watu uma details ilunga, ia ua fo i lea whamoe. O lisi whamoe lea mo le sunga ia sua la ia le na. Sua le sa whaavai lori, vai singa ngorua, ma tau la lea. Sa taua ma papa ma whangasa. Ia whawhiwhia ai le DJ tautaua DJ Fight. Au kama o Fights ma Jared ona makwale le ia DJ au kama. Ia. Tala awatu sosa ni whamoe o na i tatu sui. Ia i no whanga o tau ilonga. Au nei ngalo afe fo ina nei, uma fo i o i tai, wa umana whailau si fisa mo i tai afe i le whamoe o le M-Sopa. M-Sopa na nei je eva ina i le fia nightclub, fia band. Ia a wale whamoe lea i le pofo i ana nei. Ia. Ia. A sutala le urufale. Feilo ia ilongo inganga uma o kai. Ia. Ki whaelo i. Ia i whamoe lea. Yeah. That's it for today. Half te tele. Ia. I se vanga te. Fisa unole atou. Le ai. Mo le whinga o paru mo kaules whanga o linda. Oh yes. Masiofo whinga Bert. Kamo Bert Mackenzie. Pale me ke linga kakalea. E ka uarong ko roon masiofo. Ia. Queen. Ele o se fefe. Queen. Neer fefe. Pia vai aku pia mga oror ka maro travel. O Queen fast. Mai masiofo ma. E moranga ka o Queen mon masiofo. Ma ko mo lungar vale. Mo lungar vale. Linda tau faina e ka foi mo ko ngo vai o ferro so ka ka pe ngo fo lungar ba ke so. Ye mo ia lo sfanga o Linda. Io e. Ole ai le siva le te vai tu le sen mai ga ka o pas. Se vai la ko inga me ngi de fa ko sen mai. Fai mas ka mo pas. Yeah, you know said that to Ryan, if you can quickly put up so vai kunga. No, o io siva o leva tele na tata o leva tele tatu no foi o pas o sela o vai tu. Ale fa to asen mai siva le tatu fa le asi lo fai. Yeah, o afeles o kikilo kunga o le mo it's for next week. We'll leave that for next week. Remember o tatu tu la fono le o yai e fa to ala tu ala fa silanga mai le songo fu e taule mo le weekend. Mo le siva ya so yo na tua. Yeah, ai mana o tele e o tongi mai lo mana tu. Taurungan programa tu te de vaga fiafi. Yeah, alo fa tele atu Linda, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Linda Mackenzie. Bird. Airplane. Happy birthday. Happy birthday to you.
Manuela was sofana. Manuela was sofana. Manuela was sofana. I want to have a bird isamo. Fa ko mai sa we foi al foi sa mo. Ah, vai ka go inga fia lu ad vadid. Manuela was so for to fin manisi olo fa longo to was so for ne fiafi. Ma fatu tatu fero ila so for das fo. Siata le atawa. So for me Manuela. Le quick freight o se au nanga vave to e whātua tuaina. A wāle la foina o la container po o so se wha muhodi e wā inga I Samoa. Whafasota iwa au au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu alu. Le quick freight au nanga vave to e wha maria lutu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. SMI. Manuel hatu o lo fea fioa I au kilani li usila I tausa I hia di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mi tiafo whapea la e mo tamaitai mawhanau. E jasi lava le whale o loa I au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse Markau Town I le Malai Valley. Le e Veni Pacific New Zealand. Le quick freight o se au nanga vave to e whātua tuaina. A wāle la foina o la container po o so se wha muhodi e wā inga I Samoa. Whafasota iwa au au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu alu. Le quick freight au nanga vave to e wha maria lutu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV.